Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Uba Himalaya Shangpliang ubalong UMLA Barim jong Mausanram constituency, ulapan pau baga National Education Policy. Kabalawan ra daga Sorkar National Democratic Alliance balayalam daga BJP. Kadai ka policy kaban ra ya ka pule puthi jongki school hagari India bat ka jilla Meghalaya rukumjo syakawai pat ka kerdan jong ka pule puthi. Haga jingya keren bat kilat pathai kubor haga hinyo tarik unailor arhajar arpulai. Uba Shangpliang ulayatu bakumba khandai pusan nak shispa ki shlem ai jihikai haga jilla Meghalaya. Kila pediang iaga National Education Policy khenang baga pule kaputhi kan long kabayahap kerdan Salonsar hagari India barok kawai. National Education Policy kadai ka policy ka banra ika kerdan jong ka pule puthi syaka next level. Dia namar kata kadau mentang ila sedang syuah ke college level. Mentang ngani tu ifi kumba khandai po 1% ki college ki badan hapo ka jela jongi ki la pediang ya ka new education policy te ni kermen bah ki snem ki batma ki khon samla jongi ki nyo ya kata ka sinang ka jiksta ka ba ya hap kendan ba kari bro koi but ya kane ka graduate course ka ba ha kane ka new policy ka long south snem kata ka long ke ka ba kan ai lat yaki bakin ra yala de haka kerdan kabaki kinyo e kajingnak kajingstan nang askwa ban ketutang si kenten ya kito ki perlok ki ba bom pat pediang ya kan ke policy ba mai nakwa ban ong iki bangi nim dei bangin ya lekai ke jim jong ki khon samla jongi namar balei ba lada kini ki khon samla jongi kidang board ya ka all course kata kamot ka all course kan kut tang license ka new course ka de house nem telada ki khon samla jungi ki graduate tang license hapo license kinum yo admission ya benta ka postgraduate ban hana pi apply ban let ban pule MA kata kamot pin hap ban one phai biang ban repeat sa sisnem ya kala long ka jing nuksan ya kini ikut sama juni. Dia kata kajing ketu nak kalian jonga aku advisor kalong dong ini ayat lengkar renti kumbayat kari berkuai. Oh kindon kicing ni soto kindon kicing haba pisdang ya kan kono haba wara kan kono kujing kela kicing kadon be. Ndrei ka sorkar kala manjur ban penbiang ban penbit ya kita kijing duna lah kalong haka kalian ke infrastruktur, tak kalong ke jingduna jong hinongkai, kum tak terter, ngi kloi bangin wanra ya kata ke jingeram, ban pendap ya kita ke jingduna hakan ni kalang. I kumu advisor jong education department ngi ngilai sedang bertrekam syat mentar ladon kumba lai penai ladon nangni kumu advisor, te ngila sutu syai ki jinge jong hinongkai. Kanu kejam kemun ka kawan nungkong mengilale yang menta kino hikai khantam ki SSA kalomba menda kino hikai SSA kinumdu tulok show nirang sudan gawe gajilang kaba kilale burom ini naka liang ka SSA association but kiro kila sokmen baka sorkar ka simkhia ki kamjungki ya ki area ki basakut baro sikata ngingila sedang bensil ka area ka badang de pengin siu shwa Christmas ngiladep siu menta Empat jujia meno hakiwe ki sorkar ki ba mansua. De kata ka de ki SSA teachers. Menta ya ki post ki bala like daki si hajar arspa teli ki post ki like ya ki kam jo ki LP school teacher ya katur ni la dep sim ya karai bat menta ngin tap no ya kini ki no hikai ki ba pass ka MTET written exam bat ki kin sayok kam no. Kidang don bun kiwe ki kam ni le untuk education department mereka ke challenge ke badon Ahmad Jongi ke de bangin wanra ya ke pule putih ke biang bat ke bayar rengkat kerdan bat ke pule putih jong ke river howe de hangta bangi ke de ke challenge ba ini